Bale hyd ymlaen tuag at Venables yn ei tharo lawr yn ddat Leslie. Leslie yn chwilio am gyfle i groesi, mae'n mynd tuag at y postyn cefn at Evans. O'n alawio. Will Evans yn hawlio hynny, a mae'r Bale di syrthio nôl iddo fo. Allan ni at Woods sy'n croesi. Peniad, a mewn â hi! Dave Edwards! Mi sgorio ddo wsos dwytha, oddi ar y fainc, a mae'n sgorio'n gynnar wsos yma. Peniad da gan gyn chwaraewr rhyngwladol Cymru. Hwlffordd. Croesi yn uchel. Hwlffordd yn clirio. Ac am yr ail waith mae'n dod allan at Woods tro yma. Mae'n meddwl am yr gydio, mae yn yr gydio! O, na chi gol! Callum Woods! O 5 llath ar 20. Wel, gath y Bale i ffenio allan, a goreiliad syrthio iddo fo. Oedd o'n amlwg be oedd ar feddwl Callum Woods. Shepherd. Sy'n ganfod Rhys. Watts rwan. Watts yn croesi. Mae'n beniad berig! Mae'n gol! Ben Fawcett yn dod â'r sgôr yn ôl i 2-1. 5 gol Ben Fawcett mewn 3 gêm. Mae o ar dan, a mae Hwlffordd nôl yn y gêm. Ramsey unwaith eto yn ei tharo'n hir. Pêl wych. Tuag at Will Evans, sef amser i groesi. A mae'n syrthio i Venables! A rywsut mae o ar y lein! A'r ergyd, yr ail ergyd gan Leslie yn cael ei rhwystro hefyd. A rywsut at i ddim i mewn, a mae'n aros yn 2-1. Stevens. Bale hir Letraws. Cael ei tharo i lawr! A mae'n 2-1! Paul Rutherford yn sgorio i'r Bala. Y Bale hir ymlaen. Cael ei tharo lawr gan Venables. Llai na 5 munud ar 20 wedi mynd. A mae'n 2-1 i'r Bala. Tafiad wedi cael ei gymryd yn sydyn at Venables. Nôl at Rutherford. Rutherford yn croesi. Mae'n syrthio i Edwards! Mae'n 4-1! Ail gol i Dave Edwards. I foli'n taranu mewn o 6 llath ar y rongl. 4ydd gol Dave Edwards o'r tymor. Ail gic gornol y gêm i'r Bala. Rutherford sydd i'w chymryd i. A'i mewn tuag at y postyn agosa! A Pete sy'n codi! Peniad cadarn! A mae'n 5-1. A mae'n amlwg fod yr rhwymin o gwmpas i Benno yn ei dim gwahaniaeth. Leslie yn canfod i ddyn. Will Evans yn troi ddyn, och! Wel, ar ôl gwneud mor dda, bosib ddyla fod i sgorio. Steve Leslie. O! Wel, oedd Will Evans ar ben ei hun, neb o'i gwmpas o. Croesiad yn dod i mewn. A'r peniad! A mae Hwlffordd wedi cael un yn ôl. Kieran Lewis, beniodd i mewn. Gol gysur fydd hi, a dim byd arall. Bale yn cael ei dwyn ar hanner ffordd. Yn ei chwarae allan. Mewn â hi, a mae'n 6! Bradley Bowres, oddi ar y fainc. Efo chydig funudau i fynd. Llithro'r Bale i mewn, heibio i Leeds i. Mae bellach yn 6 i 2. We've got to get individual performances to a 9 and a 10, and you know nobody in that dressing room was below an 8. So, you know that's what started the game off. We were all 9s and 10s, and then second half the same again. We were absolutely outstanding. It was a great performance and one of the best performances since I've been here. Coming in 4-1, half time down. We could have easily rolled over and they could have stampeded us. I felt, we contained ourselves. We give ourselves a bit of pride, a bit of discipline. Obviously we pulled one back there. So at one stage, like you say, we were drawing 1 all second half if you go in small margins. But obviously against a team like Bala, the class they are and the efforts they sort of put in constantly. And even, when we went, I think it was 5-2, they went on and right at the end, their desire, their experience, their physicality was a bit too much for us today.